Tribute to Sri Lankan Army. 1995, we left our homes because of Jaffna displacement. Our village home was occupied by Sri Lankan Army and became Army Camp House. 2013, when Army left, we entered into our house once again. Our walls still carry the memories of the Sri Lankan Army. Until I read the words written by Sri Lankan Army on our house wall, I was angry at them. But what they have written made me to feel pity on them. They lived inside my house as strangers. No one invited them or welcomed them. They did not have any conversation outside my house. There were no internet those days and there were no Sinhala newspapers. No Buddhist monks, no Buddhist temple in our village. Also no celebration of religious festival like Vesak. The sufferings of loneliness of Sri Lankan army was displayed in our house wall. 2025, when I visited our village, villagers were grateful once our house was army camp. One said when there was an army camp, my daughter waited for bus alone because army was there to protect her. Another said those days we never worried about thieves. Army was there to protect our homes. We are always grateful to the service and sacrifice of Sri Lankan Army. I thank all the army officers for their service and sacrifice. 1995 යාපනය නැතිවීම නිසා අපි අපේ ගෙදරින් ගියා. අපේ ගම ගෙදර ශ්‍රී ලංකන් ආමි කැම්ප් එක දැම්මා. 2013යි ආමි එක අපේ ගේ දාලා ගියාට පස්සේ අයමත් අපි අපේ ගෙදරට ගියා. ආමි එක අය ගෙදර බිත්තිවල ලියලා තිබුණ දේවල් තවමත් තියෙනවා. ඒ බිත්තිවල ලියලා තියෙන දේවල් මට කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. වෙනතුරු මම ආමි එක හිටියේ තරහින්. ඔහු එහි කියලා තිබුණ දේවල් වලට මට ඔවුන් කන කරුණාවන්ත බවක් ඇති වුණා. ඔවුන් මගේ ගෙදර හිටියේ ආගන්තුකයන් විදිහට. ඔවුන් කාටවත් ගෙදරට එන්න දුන්න නෑ. මගේ ගෙදරින් එළියේ කිසි දෙනෙක් එකේ ඔවුන් කතා කළේ නෑ. ඒ කාලේ ඉන්ටර්නෙට් තිබුණේ සිංහල පත්‍ර තිබුණ නෑ. අපේ ගමේ බෞද්ධ හාමුදුරුවෝ හරි පන්සල හරි තිබුණේ නෑ. වෙසක් වගේ ආගම උත්සව තිබුණේ. ආමි එක ඔවුන්ගේ තැනිකම වේදනාව අපේ ගෙදර බිත්තිවල ලියලා පෙන්නලා තිබුණා. 2025යි මම මගේ ගමට ගියා වෙලාව ගම අය මට කාරුණික වුණා. ඒ කාලේ අපේ ගෙදර ආමි කැම්ප් එක තිබුණ එක ගැන එකන කිව්වා එයාගේ දුව තනියම බස් එක නැගින්න පාර ඉන්නකොට අපේ ගෙදර ආමි කැම්ප් එක අය දුවට ආරක්ෂාව දුන්න කියලා. තව එක්කෙනෙක් කිව්වා ඒ කාලේ හොරු ගන බයක් තිබුණේ. ආමි එක අපේ ගෙවල් ආරක්ෂා කළා. අපි කාරුණිකව ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ආමි එක කරපු සර්වයට වගේම කැපකිරීම් වලට ස්තුති ඔබ සියලු දෙනාමට.
1995 யாழ் இடம்பெயர்வு காரணமாக வீட்டை விட்டு வெளியேறிய போது எமது நவாலி வீடு ஆர்மி கேம்ப் ஆனது. 2013 ஆர்மி வெளியேறிய பின் வீட்டினுள் மீண்டும் நுழைந்த போது ஆர்மி சிங்களத்தில் எழுதியவை இன்றும் எமது வீட்டில் சுவரில். ஒரு காலத்தில் ஸ்ரீலங்கன் ஆர்மியை நான் வெறுத்தேன். ஆனால் அவர்கள் எழுத்துக்களை எனது வீட்டு சுவரில் வாசித்த போது அவர்கள் மீது பரிதாபப்பட்டேன். அவர்களின் தனிமை உணர்வின் வெளிப்பாடாக எமது வீட்டு சுவர் இன்றும். அன்று இன்டர்நெட் இருக்கவில்லை. சிங்களத்தில் பேசுவதற்கு பேச்சு துணை இன்றி, ஊரில் பௌத்த விகாரையோ பௌத்த பிக்குகளோ இன்றி, வெசாக் போன்ற பண்டிகை கொண்டாட்டங்கள் அற்ற எமது வீட்டினுள் ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினர் வாழ்ந்தனர். 2025 நவாலி ஊருக்கு சென்றபோது எமது வீடு அன்று ஆர்மி கேம்பாக இருந்ததற்கு நன்றி தெரிவித்தோரும் உள்ளனர். அன்று ஆர்மி இருந்ததால் எந்த பயமும் இன்றி பெண் குழந்தை தனியாக பஸ்ஸுக்காக காத்திருக்க முடிந்தது எனவும், ஆர்மி காலத்தில் ஊரில் கள்ளர் பயம் இருக்கவில்லை எனவும் நவாலி ஊரார் இன்றும் ஆர்மியின் சேவைக்காகவும் அர்ப்பணிப்புக்காகவும் நன்றி செலுத்துகின்றனர். ஸ்துதி. தேங்க்யூ. நன்றி.